Manipur se aigi oiba aigi to khaiba tam ma khak leje English ta haga na Manipur is a gift of history koi itihas te piba khodol ni na ina law masigi itihas te piba khodol de haina ina thabi sim ram de Manipur se historically evolved to state aman Kasai sok lising ba samapan nipuga taret asida akoy the independence phangba matung dagidi kasai 1948 asida di akoy Bharat ki Manipur ki obi state constitution sebe Manipur ki state constitution seme Manipur ki state constitution si makhada akoy election tawre haribe election asida akoy gi 1948 for the first time in Indiana democracy ki mahau wase the test asi tongdengeda Manipur di ihan handa so lisingwa samapan nipuga nipanda akoy democracy ki test asi phangi so lisingwa samapan nipuga nipan ki election sida praja shanti hedra mana praja shanti hebo thoi praja shanti sabha asi matamda Manipur gi yamna political kenodagi achoba Manipur gi oba political freedom Manipur gi political se ngang nabgidam kan honrakpa kano mani ado Kwailuri se 1948 kista single largest majority phangi se Congress ni adu sarkar semani ngamgidre ana sarkar semagi daita singa se ngase praja shanti de pi praja shanti na amu party on to party se hege isi da khangde aduma magi de sa di tawdaba aina khanjabadadi hoige NPP je sida haudomba mayamnu khangnare hoige leigidraba ahan Tera Lai mu haina ju hainariba ahan je matamda da moina NPP haudopo je karino je hoina thigatba ma chang 1947 की अगस्त की तारीख 3 अयुक की पुंग तरेता महाराजा बुद्धचंद्र ना कोई मणिपुर की फिरान से कंगला सना कोनुंग अदगी मफम मफम चावदा बुद्धचंद्र महाराज ना फिरान सिंग चलेबा इंक्लूडिंग अवारे युवो मिंगोइना पलेबदे कोइबो इबोम चा याउना मतमदना मयामना मारी रिकॉग्नाइज तौरमदी यायबा हाउएवर intimate close adugimati Buddhism Maharaj mari leni aduna bu mayamna Manipur praja shanti sabha aise edi time people na kain ningtong ning se laga semba party ni praja shanti sabha mawa loru noisi mayamna laure ne Shri Thom bum sa si aina he is the ideal political figure mani ma si aina sa haja bodu NPP se mana phong chameni mana NPP singular tigada मागी फाउंडेशन से प्रजा शांति सभा दिख हो रहा है आइना थाजबद 1947 दा मणिपुर प्रजा शांति सभा लास्ट अक्टोबर नवंबर दा जिंखलम दong माले बा अदुगा अदु माइना तौरे अदैदि 1948 दी माना मणिपुर प्रजा शांति सभा की जनरल सेक्रेटरी होइले Mama Sound Praja Shanti Sabha ki Gen Secretary ma oibagalo na mana NPP sengpa se magi ideology do NPP se reflect masana tawang thokpani adu matam da Manipur ki asengba party hai ta di Manipur Praja Shanti Sabha kaktane eni bom jane dream mangi Manipur nunga henge Manipur da super power oige hai ta ragadi khoi gi Manipur ki asengba party leita hai अदुगा पार्टी की मेंबर खुदिमा पार्टी की लीडर खुदिमा कैन सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री सी कोई बुबो इबम जागी ड्रीम ने अखोई बुबुक सी मसेगी मासी पूरा प्योर अखोई की रिवोल्यूशनरी अबने मासी करंबा रिवोल्यूशनरी नो हाई कांता मासी एजुकेशन revolutionary amane amaz aigi
ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯍꯧꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯄꯨꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯄꯨꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯕꯥꯕꯨ ꯄꯣꯛꯏꯕ ꯄꯨꯄꯨꯗꯒꯤ ꯍꯜꯂꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯖꯍꯧꯏ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯍꯧꯕ ꯈꯖꯤꯛꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯈꯜꯂꯤꯁꯤ ꯄꯨꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯄꯨꯄꯨꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯈꯪꯍꯧꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ contribution yam leiba adu manupa ni ai khangjawi adu babaga mabani si nuet kudinge ayuk sida English lona bala matam sida ibu boksi magi makhongje sumaina nikpi si magi sai thangka daga ayamna oina thangat pani masi oina thangale ni aga mama se mami se madi smaya usin gale masi mami usin base uira ka ni adaga haidini masi ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯕꯣꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯟꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯃꯈꯣꯡꯁꯦ ꯀꯨꯞꯊꯥꯡ ꯊꯥꯡꯉꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯣꯟꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕꯗꯤ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯀꯟꯖꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯩꯖꯣꯝ ꯀꯨꯔꯇꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯐꯤꯖꯣꯜꯁꯦ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯃꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯨꯟꯖꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯥꯡ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯦ LP ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯋꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯨꯙꯤ ꯃꯟꯖꯨꯔꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯅꯨꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡ ꯍꯅꯨ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯡ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯕꯨꯙꯤ ꯃꯟꯖꯨꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ मान एजुकेशन की सेक्टर दा मान लिंखटपिरंबा अखोई ऑइनिंग कॉलेज मान लिंखलमिनी अदगी अखोई मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल बुद्धि मिंजरी अदगी ITI मसी पोरनो होनदा मान अदुमतिक मान कंट्रीब्यूशन तौरमेबो माई वाखलोन याम फजबसे मीमा ओइतारगदी वाटर दरकार ले अदनी ईस्ट एंड वेरी लेकाई ईस्ट एंड वेरी विलेज पुखी तौगदबनी अदगी एवेरी विलेज एवेरी लेकाई लंबी सब पर तारगदी स्कूल प्राइमरी स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल जूनियर हाई स्कूल खुंगंग मनी पुंजलगा हाई स्कूल साइना सेमाई वाखनी अदुना मणिपुर लेरिबा TC पेरोट लिंखलंबा प्राइमरी अपर प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल हाई मयाम सिंजे एनबोम सागी थिंकिंग मागी पॉलिसी ngaktani अदु मतमदुदा चीफ कमिश्नर ओइबा मी अयाम्बा अखोगी एनबोम साबु यामना व्यवहार तौबा हाइतारे Tera Lai haigre masi matamdu ko Tera Lai bam thu ibom sa Tera Lai na school college semkali he haidana masagi koigi maklang dagi adagi kwaithen konjeng lekai rom dagi adagi waheng lekai dagi nambung dagi koina khangbada malom dagi lamsang suana mayam sangari sida lebak singa labuk ti pukhana rakone mana magi yum phaina ma sarame ka anihum leiba aduda leirakanda chengna hauraga unagumba makhong oiraga magi yum khara phaba ma sage na khanba male haiba punamakse mana buddhi manjuri linkhalaba matungda amu model higher secondary linkhalaga moida hall ama sai hall du da sabada changba chek mayam si magi ngasagi yum ama chek na horaga sage torum adugi lokthok loinamak hall du sakhi badudi ai samak sangsang ningjangi 1950 तगने 51 December बाउदा हिम्मत सिंह ने चीफ कमिश्नर ओइरी ओइबसिदनी अखोगी तेरा लायना कौखिबगी वारी से अदैदि इलेक्शन तौरे माजे नॉमिनी ओइबा मेंबर आइतारे अदा मान करी खनगेदा खोगी लम सिदैदा खोगी एम्प्लॉयमेंट पी बताए लैबा युमथों खुदिंग थबक लोइना फंगनबा सिन बताए अदुदि इंडिया गवर्नमेंट सु याननबा महात्मा गांधी ने सु पामजरंबा अखोगी खादी से अखोगी सिगी से खादी मेलाम तौते अदा हिम्मत सिंह ना हायरे साइन तो ने तेराइबोम सा मदु यारोय इंडिया गवर्नमेंट सुया यारोय अदुना हायरे अदु तादि फरे नंग यारोय हायरमनिना नंगी चीफ कमिश्नर आइबा फमदो
ꯑꯩ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10 ꯑꯩ ꯄꯨꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯔꯣ ꯅꯪ ꯅꯥꯁꯟꯅꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯤꯃꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯪꯅꯕꯨ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯅꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯨꯕꯣ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯥꯏ ꯈꯛꯇꯪꯅꯦꯕ 이부엉 리런 바와리니 아담마 마쿠체 사이나 뚱분나라가 지티도 텔레그래프 페퍼도 야에나 하이렉도이니까 사이데 로라가 탐메 아르가 이부 상마탐다 तेरा इबोम चा मोई गाने दी हिंदी नहीं देना और इंग्लिश में भी आदेना आप दे बताए ना हायरगा इबो से कॉल लगा उरु लई बने लई दी पाबुंग लई की द्रवा कोई चकी तोंबी मोई जो अफाव बनी देना मणिपुर की टॉप पॉलिटिक्स आने बा आदेगा माना पाबुंग चकी तोंबी ना हायबे तेरा इबोम चा से लाइनी हायरे ना लाइनी हायरे हायना अदुदगी तेरा लाई हाइबसे कोई हिम्मत सिंह ने पिरंबा टाइटन ने अदुगा अमु भोट तौनबनिना कोई पाबुंग गंभी ओइना मुरांदी तौगांदा तेरा लाई मुइबु से मुसु मुइदना अदुने तेरा लाई मु वाइदना अदुमाइना पॉलिटिकल निक नेम ओइदना सखेबी वारी से कोई बुओंना लिबिरम मणिपुर प्रजा शांति सभा से 1987 दा रिवाइव तौरे असी ऑफिस न कदाई ले रे नौरमतोंग एगाबरजमोहन देव शर्मा गिदा कमाइना रिवाइव तौई नेशनल पीपल पार्टी आयदना असी की रेसा तौबगी से थाबा मतमदा मणिपुर प्रजा शांति सभा की मोस्ट डॉक्यूमेंट सेंड टू द ECI थारेबा अदना ITI ता ECI ना रजिस्टर तौरेबा नेशनल पीपल पार्टी है सी कासिदा फमदना खोतना मोइना कनोगी ए फॉर्म बी फॉर्म टिकेट की करिगी असिना सिंबा मोइदो सिदा खनादना अदेगी तौरमी देगी अरुबो मीटिंग यामदा यामगना मातोपता सो मु तौई मदुगी पार्टी सिलि खनबो होनदा अखोय आयु चले आयु हजिके हाइबा आइगा ब्रजमोहन गी कनो मातोपतो अरु चेमिनबा सिंगुदी याम लेखिते अरु अदुमाय तोरगा माना स्लाउ कन तोसी हाइना NPP सिसु मा हाइना नेशनल लेवल दा MPP हिना रीजनल पार्टी ने अदु रीजनल दे कोइना कनो जे ngमोय अदुना कोइ कनो दा नेशनल लेवल दा खतपा यानाबा नेशनल पीपल पार्टी हाइजे पीपल दुगा पार्टी दुगा दे MPP चमानाबा अमना रीजनल ओयोरे अखोय हिना नेशनल लेवल चतोरी ने अदुमाय तोरगा माना नेशनल लेवल की थाक्सि पुखतनाबा मा कोना जरम NPP की पार्टी कोई NPP पार्टी से तसेंग हारगदी मसी नेशनल पार्टी ओइबसु अमरमददी मागी फीचर के कई यामदे यंगतगदी इज स्पेसिफिकली a regional party अखोई सोलदा मणिपुर की सोलदा हौजरगसु अखोइना नेशनल पीपल पार्टी है पार्टी से यंगवाई अखोई नेशनल थाकता अखोई थबक तौब ngamnabagi अदुगी आउटलुक मखादा सेमगिबा अदुगो पॉलिटिकल पार्टी ने तसेंगना कनोदा NPP ना लेरागा NPP की चेंज में लाखिबसे नसी कनोना PA संगमाना एडॉप्ट तौबा अदुदगी चेंज में लाखिबनी मसागी ओइबा होइगी नॉर्थ ईस्ट की ओइबा ओरिजिनल ओइबा पार्टी माना लिंकचगेना तौबा लिंकचगे तौबसिदा होइगी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी है ना माना लिंकट के तौबदेगी सुमाइन तौना होइगी मणिपुर NPP गौबा नेशनल पीपल्स पार्टी गौबा मा साना मणिपुर ले है खंगबदेगी मतमदुदा लेबा होइ मणिपुर ऑलरेडी स्टेट रजिस्टर तौरगा ECI दा रजिस्टर तौरगा लेबा पार्टी ने अदुना NPP जे मणिपुर देगी अदमाइन तौरगा PA संगमाना टेक ओवर तौगी भाई 2012 ता मैं frankly speaking to say that Tera Lai ayamun खंगमनते को कोइना ngang ओइंगददी Tera Lai mu ना ममिंग खता दा कोतना अदुने माजे खत साथी बा मिवेना अदमातोना ताइ अदु स्ट्रेट फॉरवर्ड ओइबा केनो तोबो कोबा अदु इट्स वेरी रेयर को पॉलिटिक्स दा बोलिंग ngang बा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओइबा अदुगा मानसु रीजनलिज्म दा थाजबा एजुकेशन दसु एम्फेसिस पिबा या सेंग हाबा एजुकेशन दा ngasi लेबा प्रॉब्लम से कइनो खोगी मणिपुर दा अनफॉर्चुनेटली
many of the politicians are not educated. Either education makes a difference. He's a very idealistic man. Magi idea yam pi aba koi matam gi matam na magi ideas nu sana daba different. Adubo ma election da mai thiba phanghiba aduna that cannot be treated as his defeat. Magi whole intention, magi whole contribution di magsagi human resource da ma pi hi. Aduga Manipur gi written constitution se 1074 dagi 1114 ba matamdugi loyumba singlena ningthoi bado madugi written constitution laki matamduda apunba India leite aduidadi sangvidan leiba adagi masagi apunba India leitingai Manipur leiraba apunba India da sangvidan gi mangdringai sangvidan loiraba adumba Manipur imagi dhamda ai sacrifice toba tai aina vote lepada kanauma mioi amata da naya paisa piroi kanagumba amata dagi naya paisa ma laurga thabak hapoi aduna ibuboki matamda TC gi member oiringai matam mana telaba 1972 gi MLA mate khara oibaduda thabak chawo changawa kamu chingdo singan naya paisa tingamoi matamda paisa ga lobu nate si kano to bunate he kana BA pass to leri kana leri la sukra tammi ha akogi imung ji thiraga akogi pupu dei boy da harga ma lao sidai da kerani wala sum hayeng karigumba mengi kegi wera ba ma toroba ma adum uja huni kana toroga pusan bi bani hai nongdomamgi mingoina palabra koigi ibubo ibomcha magi family for father adagi lari mungum nateba ru leiriba asset mayam du yon thoga he leiri sini kaim leiti eni bomcha gi haraga trasnama tawire aduga mana linkhalamba pasoi kenda development council laidana mana 91 da linkhal piramba sina mai mamingda award mamangda kaga tawre anda mu revive tawin taw mahaki haibada hojik si magi family se magi masagi masugi karigi karagi property oina kari oina machinam ta leitre simde koi khanne kona khanga thera ko da ko magi contribution se yam nung siba hanni magi mugun ni mangba leite mati lei pa ga predict tong ni wari bo kali gi nungsa letangai marak tu da mana kali gum te yaung tana sing chai bi leite mana likhalak pado adugum na matom de yam senga ba pulam da ma ji leptan likhalai ba pulam ni ha nungthebo ibom sa se mak se akhoi gi leriba afawa leiba asi afawa singi manungda amani haibase akhoi de masi accept tawda ba haibase masi akhoi gi achobu defeat amane even hojik irabot yam phawe irabot kamai to phagul I know the history ado ngasi de manipur gi laimai da education gi mangalama aksana sandori base masi ibom chana torom bani haibase manipur gi people sings da amata ningjang da base this is very unfortunate ibu nangse ka da hapagane puraga Manipur gi mafam noi sarkar na tawramda soiba singje ongte yengone haira kanda ma se yumda seva tawningai leitadana se yai moida leire are ai se strike chale numi toi thawai village sale khoi gi ukhul district gi manung chanba thawai village do ade da ma se sagomang gi state makhung du yam cholabani na khoi gi tabli satana lehore adagi lehobadagi madagi udabaduna ikhang khangawdana aina mu thawai village da salakanda ngasai gi ibu se sire haidana ngasai gi landline telephone leba ada tawreba tana pe to mi gi lei bane ba siram dai se ma do pura sakharaga ada ala ga se sa nu ta ga mu han gi ba adu su kuin phangor poni sida ai amatam da swai da lei je ba adu lei ta bai matam da khara solak mu matam do yana na dana kun na tu kuin na sang lei bus na te ba adu mangam na dum la ga dai mayam sina hoji ai ba nomination phai ga mangod da khanghan da bi imung manung sing na amasa sing gi na ga khanghan da ko an tro ga adu vote ki se chen ge har ka ne na
ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯆꯦꯟꯅꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯜꯂꯛꯄꯒ ꯑꯗꯩ ꯑꯍꯜ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯒ ꯑꯗꯩ ꯁꯣꯝꯗ ꯅꯍꯥꯈꯩꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯒ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯝꯄꯤꯌꯔ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡꯗꯨ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯇꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯅꯤꯡꯕ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯒꯅꯨ ꯆꯥꯎꯃꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯄꯨꯒꯦ ꯅꯪ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯍꯦ ꯏꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤ ꯄꯨꯍꯜꯂꯨꯅꯦꯅ ꯅꯪꯒꯟꯁꯤꯗ ꯄꯣꯛ ꯐꯨꯏꯌꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯤꯉꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯣ ꯃꯥ ꯄꯨꯍꯜꯂꯨ ꯄꯨꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯥꯎꯃꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗꯤ ꯁꯤꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯪꯒꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯛ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯃꯨꯕ ꯅꯪ ꯌꯥꯔꯦꯅꯦ ꯏꯄꯨꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯄꯤ ꯇꯥꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯅꯪꯒꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯟꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯗꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯕ ꯁꯣ ꯗꯤꯁ ꯏज ꯑꯋꯥꯔ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ NPP ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯂꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ he was a forgotten hero of the Manipur, forgotten hero of the Pen Pasui Kendra, even the forgotten hero of the NPP. ꯑꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯗ ꯇꯦꯔꯥ ꯂꯥꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯇꯥꯛꯄꯩꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯖꯔꯕ ꯃꯥꯅ ꯎꯖꯔꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯒꯠꯆꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯥꯅ ꯎꯖꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ NPP ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ तसेंग हाइतागदी मतदा NPP स्टेदा अइन भोट लेप्टिंग मांगददी आई BJP आर्मी अदुगा BJP दसु आई मतमददा टिकेट तानबा मिसक अमने उरिपोक्तगी कनोदा पराल पटेलसु BJP की टिकेट सोइदना पंगनी हैना प्रॉमिस तोरगा तोगद अन लास्ट मिनट पाव मान कम वारो यानी हाइरगा जस्ट थामुक्त ngai कांद्रेदा अदुदैदा यादव कांदा अदुगी मतम से याम सेंग हाइबदा अदुगी ममांगदा आई NPP पार्टी से मन खंगदे लई है वो खंगदे तसेंग हाइबदा दिल्ली देगी कोनाटना डायरेक्ट अंगोंदा टेलीफोन तोरे अनोदा BJP दा टिकेट पंगदुना माई पार्टी दा लेपियो आइना अलमाय तम अंगोंदा हाइरके मदुदा अंगोंदा फाउसे oh here is someone who is heading this party simple and straightforward down to earth ai character ga apesu mane adu sanaba tinabsu nu ai gado male haina adman kalaga ai straight away ai ko NPP da lep ge haina decide tawgi aina NPP bu yam thagat ningbagi NPP bu yamna pamjabagi maram ama hairagadi akoi regional aspiration leiba koi kaino sida NPP sida kogi Manipur gi natragana region amakak chakotpa haibasida quite hena darkar odise regional party ma pangal kalan basini ai amasim ai fully agree to national party amasuk regional party anigi khenabasi karai da leige kanda national party di akoi political party akoi gi laibak akoi gi frame akoi lepsebang mamdi central leadership central gi high command leadership makhada mogi ming makhada mogi mercy makhada koi hingba tare amanu masi political discipline na interpret tawe but akoi gi real political freedom di mang mane habse ai ge cheta thasaba ana regional party is the only the solution ngasi boki 35 years ki journey sida NPP na khoi gi oiba Manipur gi oiba leibak ki issue acho issue kaya maromda khoi NPP na loina support tawjaki maruina pallabada afspa lokthopagi matangda khoi NPP na su maduda yam kanna
ꯑꯞꯁꯄꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯞꯁꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ NPPꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕ ꯂꯩ BJP led government-sina cap-ki kainose akhoi bill je pass tauge tauba matamsida akhoi even though NDA da yauna akhoi Meghalaya gi akhoi honorable CM amasung akhoi Manipur gi deputy CM yauna akhoi Manipur da akhoi cap ki issue je akhoi notice ki oina lead tauraga akhoi leader myam haitare political movement ama sagatpa ngam haitare kari gi sagalina hakanda akhoi di jamna indigenous oiba population ju oibnena kari gumba akhoi gi border area from the akhoi gi Burma Myanmar leiriba adigi nakan amadana akhoi gi Bangladesh leiruse sigi infiltration ji mayam changaga di akhoi da akhoi gi indigenous oiba population ji da sigi soirakpa tare haibadigi national president lead tauraga akhoi notice da smaina KFCD even though akhoi NDA sakada yauba taraga ju akhoi CD akhoi oppose tauba tai migitang ahungi thodu ju tokra matam I think we were the first political party or we are the first youth front in Manipur humanitarian oiba maroina nupi sing angang sing na daka oiba relief camp da koi angam bachatana initiate tauba khopa tongan ba blood donation camp ya am tauba ana sigi activity se tauba matam da afaba activity kanagada activity qualitative change ma politics to porkado itadi our leader and our party is always ready to do any such kind of activity even Meghalaya da khakta natana mama sagi state khakta natana akhoi gi national president na akhoi Manipur du ju smain tawna akhoi gi kuiraba issue ma lei sigi ILP je pass tawba taragadi sigi cap sina kayumba ek oina all pa matam da akhoi Manipur da khara shok da bayai habi gi pot je aham boina ain khanma da proposal oina aham boina akhoi gi notice ki politician marak tagi akhoi gi national president na akhoi gi matam khojui ju oiri akhoi home minister da gi pressure je mana pisan ba haitare akhoi gi keno je ILP je pass to bi na 2013 da ham boina akhoi gi Meghalaya da election thengna matam jira MLA ani ka gi ada MLA ni kar matung da Rajasthan gi 2013 gi election da akhoi MLA mari kha akhoi Rajasthan gi karaga admaina akhoi gi NPP je national level da thak da akhoi gi pukhat ki bhai tare akhoi gi lei gi da akhoi gi leader akhoi gi PA samana 2016 da lei gi da gi akhoi gi hoji akhoi gi national gi president oiba amasung honorable CM Meghalaya gi Sri Konrad Sangmana by election da mana lepdigi mana akhoi gi Tura constituency digi MP oina ma karakhi adigi kara matung jida akhoi hoji chief minister oiba Meghalaya gi Sri Konrad Sangmana national president gi phamji mana take over togi bai tare my father digi next stage 2017 Manipur gi assembly election masida NPP da mari kapa akhoi gi strength picture ga su it was very vital, it was very important. Whichever side, but the Congress na 28 like no carbon. Aduga and Kamada BJP na 20 or something kai. Adu come on to have the Marina support group to the Sakasa and Congress no same guys who marry the cover. Aduga BJP no same guys who marry the cover. Adu people taki. MLA Marie Karakoda, one of them the ahan Pawung Sidi Yunam Joy Kumar Singh, Mama Saze, MLA Wena, Karaga Uripo constituency, Yamazi Karamatung Mazi, Deputy CM when Zumazi Hampai had. I decided at this point, it was just me and a few others. I said, no, we will fight in whatever way we can. I'm not going to give this up. This was P. Sangmaji's dream, we will fulfill it. And in 2017, from those 2 members that we had, we ended up getting 4 ministers in the Manipur cabinet at that point in time, including a deputy chief minister. And that's how politics works. Madudagi NPP took a new leap in the sense, matamda da BJP su Northeast da daiba adai matamda aina khanda Assam da di already kanto adu Assam ki matungda kanto basi BJP government se form to waya basi attempt later Manipur form to no khana gi bata koina mateng pang ki mituna the whole nation became aware of NPP. Campaigner amoina khoi gi Meghalaya da campaign tawraga khoi gi national president Sri Konrad K Sangmane club pullaga khoi gi
ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯗꯗꯤ MLA 19 ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 2022ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA 8 ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯥꯔꯖꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯞꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯁꯨ ꯂꯨꯛꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯀꯜꯆꯔꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ PA ꯁꯪꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯁꯨ we are at par with BJP, we are at par with INC. ꯑꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ सिबोब दे आर नॉट कनो नथिंग नेशनल पार्टी चिंगदे DMK नेशनल पार्टी चिंगदे born here in the northeast part of India, made by the people of the northeast, with no support or no kind of any hand of any other state from the rest of the country. Today NPP proudly stands as one of the 6 political parties that has got the status of being a national party, and there is no other party in the northeast that has got that status. It's a big thing. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯅꯔꯛ ꯁꯪꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒꯦ ꯑꯁꯤ ꯏꯚꯟ 2022ꯗ ꯖꯦꯅꯦꯚꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ UN ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯜ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝꯂꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ for capital investment makada 5,400 crore sanction tawing tonga tongba development tawbidamta auna akhoi konak samagi magi vision based politics da mana ngasidi 2032 phomonungda purpose based governance target based governance adi region based governance ama ohenba duna 2032 ꯕꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 10 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯦꯠꯋꯦ ꯇꯨ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯍꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯚꯤꯖꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯦ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯊꯣꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯍꯧꯕ ꯃꯨꯏꯚꯥ ꯆꯪꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯨꯏꯚꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯁꯣꯝꯗꯜꯗ ꯆꯠꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄꯤ ꯆꯤꯗꯝꯕꯔꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯏꯕꯣꯕꯤꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯪꯖꯧ ꯉꯝꯗꯅ ꯇꯥꯟꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯅ ꯁꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇꯒ ꯍꯪꯕꯤꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯍꯦꯛꯇ
kano to will give sumai do chat kadori aduna the state government should provide ROP adu my protection provide to them ne thok long khod namsel pan madda ai DGP oi matam da ai na kano da Chidambaram da ai na hai madu gi dudi ai ibobi sahab ai abdu khairu bai su kano da darkar ta de khali ai as the DGP of the state high proposal do madu acceptable ro the man kari no from the isam nang the khali yamna live oi na kano chopper da laga pung homgi somdal de surprise ma la kane to the whole of the khul gi labor I am gi mayam ka da mayam ma gi khun da la kane adu ma thung ga pung hom lo ga ma tholok pa tat ki bai soi ore do wan madu satab ta ga di Manipur da di Delhi da di pra mai sak pai film le di madu de ko handle to mo madu de I can't take that risk Haujik leiba Manipur ki situation che fajana handle tobo ngamba experience leiba law and order je fix tobo ngamba everything Manipur now jik manglom de set ka doi che masi khwaidagi priority topmost priority is to fix the present situation law and order situation jene aina tungi mirror singda Manipur especially Manipur youth singda aina appeal tawjin base NPP si da mun nei nabiraga NPP di second political party no se kumna yengbiba akhoi leiriba generation leiriba youth singsina political party da auction birakanda hojiji koi gi lenga pairak ka doriba MLA singse akhoi na khanba matam da yamna afaba yamna intellect oiba akhoi gi yamna asan lambi uba akhoi gi youth ki damakta youth policy ama semba ngamakadaba adugumba miyoi ama khanba gi darkar leiba matam ama do oirena khale NPP National People's Party se maruoina youth amasung women da akhoi gi yamna empowerment tauba adugumba adegi involve tauba responsibility sinaba adugumba yam unique oiba political party ni akhoi gi national party gi status ek phangmu matamda adugi matamdugi founding akhoi gi national youth president hajabatare maksi mayamna su hena dum khangbiramgani yamna dynamic oiba yam academic oiba ko masamaksu akhoi gi keno da activist oina horpa adugumba mayamna khangba aigisu marupni si akhoi yumnam ratika ko youth singina naha singina koina electoral politics da yaksala kanda koina pami ba mirep singje akoina khubisna namma kanda sisimadi akhoi gi tungi da makta mana soidana karigumba ma tawbirakani haibagi thajabaga loina akoina khubise magi da makta nambi ga dabane ba at present akhoi gi review youth presidency yam deserve to plus women empowerment ki siju kudam amane NPY hairiba political youth front asigi full form di National People's Youth Front haibani amadi akoi gi NPY ki political parental body oiriba NPP asina masi bauta youth amadi akoi gi human resource da khwaidagi henna focus piba party amani hai oi haibaso aina haijaningi Manipur gi traditional oiba hanagi politics da youth ki involvement se mong ita ta da only akoi gi labor force ki type ta oina da meeting am kai ma da ka to makoi gi idea sharing adi moi gi yamna youth ki oiba innovative oiba youth ki activity jingje masi akoi tawpu matam da ita tabi da ba NPY na tawjari ba thabak thoram sing khudam oina hairabada ngashi pauta koi youth conclave first youth conclave tawkre ani shubada koi debate competition essay competition ngasi pauta tawkre hairiba debate competition asi ngasi gi akoi gi Manipur da thoiba ethnic conflict ki yamna luraba tanja amada akoi gi social platform amada kaimtak ngangthokpa ngamdana leiba matam youth singna leiba matamda makoi gi oiba karigumba kharadang phongthokpa ngambagi platform ama piba dakar oena khanbadagi koina hairiba debate competition asi akoi gi conflict manungda tawjakhibani akoi NPP gi meeting da haitare kamai tawraga akoi youth singje kamaina thabak bi gaduino just akoi gi government gi oiba public sector da natraga su private sector da kamaina thabak employees generate tawduno sumba mayam ama discussion ama akoi gi tawba phangbagi chance NPP da phangpa matamna ain khale NPP je akoi state ki damta future ki damta di NPP jina akoi Manipur gi di yamna akoi secure oiba yamna afaba party ma oigani habi thajaba as a youth amoina ina thajaba maina thamne na ai haijani NPP gi oina di si akoi gi
यूथ की ओइबा प्लेटफॉर्म से हम चाउना पिबीबा कोइना यूथ ना फनीना सुमाइना कईगुम्बा मा पुथोरकपसे कोइ पबुंजोय कुमार ना कोइ स्टेट प्रेसिडेंट पबुंजोय कुमार अदुम हराव हरावना याबीरकाना नोय यूथ नबु फनी हायरगदी तौरो वना सुमाइन तौरगा केमता अयेतपा केमता ऑब्जेक्शन अमता लेक्तबीदा दुमाइना हाइरिबा डिबेट सु दुमाइन पांगथोकी mayamna youth ki kai gi ama leiramba du mahana workforce oina koi bu eta sini phiran thena ba leibani youth che ka haiba adugi perspective to di kharam ayamba maximum I lay train a low maram di hauji leiba aduga linear relationship within our leaders and the youth ko si am phaba relationship ma build up to bungame political party ma da pulap yaumina ba oiraga su ipa isa dawna loinai akhoi je hek pok mage ek poksaba masa nupi dawna khoi leiribi youth sing je mage ek poksaba macha dawna masu dawna yam phajana care tawbiba e noi kamai tawre kari chare kari thae kai chalino hujina kai de leiri haibase every care tawbiba aduna atopa political party dagi di akhoi NPP gi political party gi leaders sing je kitang tongan bra na agi perspective ta damai lei kind of vision amdi lebe da kawai what is the vision of the NPP fazana strong oba ngamagadi akhoi punna yam da MP tara makun gum sem pa ngamagadi adugadi we will be have a good bargaining power at the center madu edi akhoi sem gana ba akhoi na thoga one notice one voice haibdo machi issue thoga tawsian adugumagi idea da koi sem we are really working for it maduna amaram daida kari ani maduna that will be the NPP that will be long term koi vision long term target adot madu oyini maruina koi NPP ki ideology habidi motto koi one voice one note is there si je yam aina yam thajaba motto ama oijaba resource line hamkanda akoi gi national resource mineral resource later akoi human resource develop tawno gi da akoi mangama mangjari akoi na sab saba setpa akoi gi wakhulon makada Manipur da education hub ama oirna bagi tawta matam da akoi gi founding chairman na Indian college linkal piramba adigi modern higher secondary likalamba adugi paring chathaba man education sector da sakholaramba do adugi paring na akoi shamang ju feel tawjari se Manipur da human resource development da akoi gi Indian gi standard level na pukhana bi dong da akoi na education sector sakhanam da akoi na achetpa akoi pandam thami Manipur da IIT porna ba Inan Institute of Technology porna ba Inan Institute of Management Skill University adigi akoi da aims na thangba porna ba asigumba yamna unique ba akoi gi institution te porakanda Manipur si education hub ama ohenna ba khona ba aduna masina marwakanda Manipur gi youth sing ji Manipur gi human resource develop tawge Manipur gi future da adumatik sokhat pa gi no mai won ba di port pang ngone ha bi akoi achet pa thazam NPP gi symbol koi lairik oiribagi sigi maru oiba khudam maru oiba wahanthok asina asi akoina ngasi bawda NPP na sakharak liba activities mayam sida uba phanglamgani example oina hairabada NPP na education sector da kayamuk focus tawri amadi youth sing da kayamuk focus tawri amadi human resource sing da kayamuk focus tawri haibase praja miyam na khangnaraba wafam ngaktani any issue ma regional gi oiba issue ma whether akoi hana mamang da cap ki oigera adigi Manipur MU Manipur University ki issue oigera adigi akoi hujik Manipur gi laiba conflict oigera any ideology akoi gi notice ki interest sokpa yaba maruena akoi Manipur gi sokpa yaba interest adi akoi party je NPP gi di sigi laiba ideology je akoi any alliance oigera coalition oigera yauraga su akoi isagi oiba ideology di akoi compromise sudau tawroi haibigi sigi chap chaba phirep se NPP da laibra khalle aduna su marum oiraga akoi gi laiba Manipur praja khakta natana akoi gi notice ki praja na su adigi thajabi na khalle maruena akoi gi afaba leader haitare akoi gi samaj da nasi sogle easy akoi na conflict ke da nasi maruena thena ba sori je afaba leader ama taka laibra khalle taka obse Manipur da su leader who can go and talk on equal terms with those leaders at the center. And we need people who can talk on equal terms, who are clear, have a clear vision of what we want for Manipur. I'm an old man. I'm
75 ꯑꯗꯥꯏꯃꯨꯛ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗ I'm not really interested in politics kaya kana na hani politicians yawu yawningdrabni board for learningdrabni adu torriba lebaki leiriba phibam lebaki torriba seda sum yengmada kanano who is going to bail out the cap amam da ding asi leiba Manipur situation sidi aina dil tawdun la ba aina DCP oringai matamda dil tawgraba adu ma situation ngakani sigi thokiba kokiba mayama ai kya kan ngang de su mayam na kan me aina sum khalu ka Manipur ki future se kaino aina seida ai toga atai labor kanu to leaders sing kanana kanu kara kanan torga seida Manipur se tackle to gun kanana Manipur ki integrity kandoino kanana Manipur se kandoino maiti kamana kandoino si khalu kan da yam sengna da sidi koi high command की culture लेता बा NPP गुम्बा कोई पार्टी से मसी कोई सेमगल लगा मणिपुर की से द कोई नमगदी शासन पाएगा मसाई की मणिपुर ले बा मसाई की तंगदू लेता तो से मसी ओंदू तंगदू लेता हनबा अदुगा ले बा मैती गाता कनबे वाला ते कुकीसु कनबता का ओय नागासु कनबता का ओय मुस्लिम पंगनी चिनावसु कनबता का ओय नेपालीसु कनबता का ओय अकोई विजन अकोई एजेंडा Number 1 under the short kid Manipur Tangdul Daba Purakpa, Adu labor, Kanata problem labor column say sort out over Masi Tonabata. I have to reinvent myself. I have to carry hand Masagi police keep my image Madu Lauraga Madixu Hena Baba Adu force Sembalaga good administration Aduga effective administration do madu purpose no hona sina khoi